يقول السفهاء من الناس زرد ويقمق خلقنا ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلین شدیو آغیت محکم کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزلے منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پارائش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندے محکم توی آغیت محکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کم آسوک چی تابداری کئی دا رسول رسالت دوئیم ممن ينقلب على عقبيه داغشان جدا کو چوڑی پخپل پندو داغ تابدارینا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خامخا گران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ والا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم ان دے اللہ تعالی چ برباد کی استاسو منزنا چ ایمان دو جم کڑی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخلق و خامخاری شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑ ولد مخت آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر دومتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو گردو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطرام او کم زیشی تاسو نگردوئے مخون اخبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينَنَا کسان چی کتاب ورکڑے شیرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخاپوئی شدا قبلہ بلد الحق دید رب طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اند اللہ غافل دائملنا شدیئے کریم وَلَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ اکتروڑیا کسان تائش کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعو قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے قبل دلیم وما بعضهم بتابع قبلت بعض اننی باعث دلیم تابداری کن کے قبل نوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دلیم وَسَعْنَا اشراغ لیتا توحیم انکا ایذن لمن الظالمین یقیناً تبادوخ کے خامخاد ظالمان نشیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونہو آکسان شورکڑے منگائل کتاب
پی جنی دا قبلہ بدل دلوں کما عارفون ابناہم لکش پی جنی دی زامن خبل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آیقیناً یوڈل دزین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق بانے الحق من ربک حق واغی چستا درب دو طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو دلنا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ودار چا دپارا یوم خدای چاگر دون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بننا پخکارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درن کے دے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وانه للحق من ربک ویقینا اللہ قبلہ حق دا استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند اللہ غافل لا يعملون شتاسوی کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودار زینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا اور ہر رہی چیئے تاسون گردو اقبل مخونا طرف دائے مسجد حرام تا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ دید پارائش نہیں خلق لرا پتاسوانے سے دلیل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لیکن آکسان چھ ظلم اکڑے ددینا فلا تخشوهم واخشونین نمو یری گئے ددین مخالفتنا و یرکوئے خاص زمانا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور دید پارائے چیز پورکو مخبل احسانات پتاسو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور دید پارائے چتاسو ہدایتوں میں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ وَرَسُولًا مِّنْكُمْ دا نعمت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکی تاستاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے چتاسو پائے بنے نہ پیدائے فاذکرونی اذکرکم نیادو معاذ بتاسو یادوم واشکرو لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کیزان پا صبر کولو پا منس کولو ان اللہ مع صابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کلے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دن دخرول رپارا چدا دا عام عمرو پشاندیم بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جندے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگینا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین
نزیر ورکد خوشحالو صبرناکو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبہ صبرناک دی چکل ارسیگی دی دس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی بانے تعریفون دی ددی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نہو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت اعتمر نسوک چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسو گناہ دے نگنی پزان پدے چیزی رازی دے دوارو پمنس کے ومن تطوع خیرا اچاچی پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گریم دخکارہ حکمنو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیوان اللہ ویلعنہم اللعنون ولعنت کی بدیوان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ پل عمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کم پدی وانت تواب الرحیم اور زیم لے توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیزی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنتون دی اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے درین عذاب مقرر دری و نبدیل سمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دبندگ استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمانوں دزمکا کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتوں دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی ب سمندر کے سبب د نفع اور کولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان د طرف نوبو فاحیا بے الارض بعد موتها تازکڑے پائس رزمگا پس دوچوالی آئینا وبص فيها من كل دابة
اخوارکڑی بلزمک کی ہر قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات دو ہواگانو دور یزو کی المسخر بین السماء والارض چتابشی د حکم د اللہ پمند اسمان و دلمک کی لآیات لقوم یعقلون پر یٹولو سیدنو کے دیر دلیلنا د توحید دی حق قوم دراش عقل نکارلی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اور بعد دخل کو نداس اشترے چینی سید اللہ سوان اور شریکان یحبونہم کحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ فاکسان چی مان راوڑے ڈکلک دیب من کولو دا اللہ کے ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبر حال کلشو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑے شیوا من الذین اتبعوا داغشانا چی ددی تابداری کولا وراؤ العذاب و بین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب و پریب کڑشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چیزی تابداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرع منہم کما تبرعوا مننا من بزان جدا کو ددینا لکسن چیدین من جدا شول کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دغسی خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دا افسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنوی دیوتن کی دور دا جہنمنا یا ایوہ الناس کلو مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسول دشمن نخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پا بدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور پدے چی جوڑائے تاسو پا اللہ خبرے چی پوئن لرائم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور کم سے ویلیشی دے خلقتا تابداریو کے دائیں چی اللہ تعالی نازل کرے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی منتری من پائے بنے مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شیودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ومثال دائے کسان چی کفر اکڑے فتقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تائشہ سنوریم الا دعا و نداء مگر اوری آواز دنیزی او شغین لریم سم بکمن نومیون دی کارنی دا حقنا و شارگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یاقلون ندی پویم نلری پدین
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو خورے پاک ہاں چن تاسو لدرکڑی، واشکروا للہ و شکر کوئے پدی دے واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، خیر تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم، ولحم الخنزیر او جد خنزیر، وما اہل به لغیر اللہ، او ہر غشیش او عاصوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ، فمن استر غیر باغ ولا عاد، نسوک سے ناشار شرائع خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے، فلا اسما علیہ نشتیس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے، ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت، ولا یزکیہم، انب پاکی دی لرا، ولہم عذاب علیم، دید پار عذاب دے درناک، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دا خلق دی شاغست گمراہی پا بدل ہدایت، والعذاب بالمغفرہ، وغسل عذاب پا بدل بخن کے، فما اصبرهم علی النار، نصاجبا صبر دے دری پوروانے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب پا حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً کسان چ اختلاف کرے پا کتاب اللہ کے، خامخا پا دشمن لرکی دی حقنا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ندنی کی خاص دا خبران چکر سوئے تاسو خپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا، ولیکن البر من آمن، لیکن نیکی دہا چارا آمن باللہ والیوم الاخر، چیمان لری پا اللہ پر رستنے، والملائکت والکتاب والنبین، ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو، وآت المال علی حبہ ذوی القرآن، اور کئی مال پا مند اللہ خپلوانو تا، والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتان والسائلین وفی الرقاب، ونور محتاج تاو پازاد ولو بند سٹنو کے، واقام الصلاة وآت الزکاة، اور پابندی نماز کی اور زکاة ورکی، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور پورکی لوزن اخبل کلچ لو ذکری، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور ٹنگ دی پدین مانے پحالت دا سختے دا مال کی، اور پحالت دا مرزنوں کی، اور پحالت دا جنگ کی، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، دا کسان رشتی ندی پتاودنے کہ او دا کسان پورا متقیان دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو فرض شوئے پتا سوانے قصاص جاری کول پپارد قتلانوں کے،
الحر بالحرم ازاد سرے با قصاص کی بدل ذات کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی بدل نمرے کے والانثى بالانثى او زنانہ بم قصاص کی بدل زنانہ کے فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف ضرور داغنا صدق معافی فاتباعهم بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نا اپنے کا طریقہ واتعون الیہ بإحسان او عطا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا استاسو دا رب دا طرفنا و رحمت نیم فمن اعتدا بعد ذالک چاچد حد نتیر و تلوکرل پس قصاص و دمافینا فلہو عذاب علیم تد پارا عذاب دے درناک ولکم فی القصاص حیات استاس دپارا پا قصاص جاری کو لکی یو ناشنا جوندے یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون دیر پارا شتاسو بشیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کرشر بتاسو کلچی رانی دیشی او تاسو تمارگ ان ترک خیرا کپری خود الایمان الوصیت وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح والوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم لے پا متقیان خلقو فمن بدله بعد ما سمعه نچاچ بدل کو دا وصیت کول پستائنا چاورید لیوین فإنما اسمه على الذين يبدلون یقینا گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے فمن خاف من موص جنفا او اسما نسوچ یہ رکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا گناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی دری ترمین فلا اسم علیہ نشت گناہ پر اصلاح کو ان کی وانے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو فرض کرشی پتا سو روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرض شی پائے کسان چستا سنمک کی تیرشیم لعلکم تتقون دید پارا چتاس متقیان شئیم ایام معدودات رجیم سیر وزیش میرے لشیم فمن کان منکم مریضا نعصوب شویستاسن بیمار او علا سفر یا پسفر واندویم فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رزنا دپار قضام وعلى الذين يطيقونه اپائے کسان وانی چ وصدر جن لریم فدیتم طعام مسکین لازمنا فدیہ چ خوراک دے او مسکین نے دروازے فمن تطوع خیرا لچاچی پخشالے سرک اولانی کی فهو خیر له نداڑیر خیر دے دبارا
وان تصوموا خیر لکم وروجین والساسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائے شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن میش در رمضان اغمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدی للناس ہدایت دے دا قرآن ٹولو خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکی دا مخکنی ہدایتن ناؤں و جدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میش دا رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اصوشی بیمار ای پا سفروانے فعدتم من نیام اخر ندوانی شمیر لی دنور وزنا دپار دقضا یرید اللہ بکم اليسرام غاری اللہ تعالیٰ پتاسو پدی احکاموں کی اسانتیا ولا یرید بکم العسر انواری پتاسو ستنگسیام وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتِدَ پارا شکر کے اشمار وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتِدَ پارا چِدَ اللہ لوئی وائے پاغ طریقہ چتا اسے خود نکڑیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتِدَ پارا چ شکر کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلاش تفوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فإنی قریب ورطوایا یقیدن زنزیم اجیبو دعوت الدعائی زادان قبلو ما دعا کن کی کلچ مان دعا واریم فلیستجیبو لین دیم پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِنْ سَاتِي بَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشی ساز پارا پشپد روجنی والو یوزے کے دل نخبلو بی جانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختان انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اخبل زاننا فتاب علیکم فراخی راوستب تاسو وعفانکم وسانتی راوستب تاسو فالآن باشروہن نوس نزدیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور لٹویا آج اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری اکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے رشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخخ کارشی تاس سپنتار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر چا سبارے ثم اتم الصیام الى اللیل بیا پورکے دارو جا ترشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امنی ذکی گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوے فلا تقربوها نمنی ذکی گئے دیتا مخالفت کولو
كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام و خلقتا لعلهم يتقون دید پارا چلی متقیان شیم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دیوبل قرن احساسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمانتا لتاکلوا فریقا من اموال الناس فریق رس تاسو خرے اور ٹکڑا دا مالنا دخلقنا بالاسمی پگنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کی دیستانا پوارد میشتو کی قل هي مواقيت للناس والحج تو دامیشتے وقت ندی دا مقرر کولو دا سیدنو دا پارا دا خلقو دا پارا دا حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها اوندانی کی شرازے تاسو کورو مخبلو تا شاگانو دائنا ولكن البر من اتقى لكن نیکی دا غشارہ شلان یرکیم واتوا البیوت من ابوابها وراتل کا اخبلو کورون تا شاگانو دائنا دروازو دائنا واتقوا الله لعلكم تفلحون او یرکوئے دا اللہ نا تیدا پارا چتاسو کامیاب شے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ کوئے دا اللہ دا دین دوچت والی دا پارا دائے کسان سرائی شتاو سرائی جنگی ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوئے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا اور تیرین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اوجنے دائے کافران درا ہر دے چستاسو پی وصبرشیم وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ او باسے دی درا دا دینا چتاسو استریے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ او فتنہ دیر سخت دا وجلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکی حتی یقاتلوکم فی تر پوریشی تاثر جنگ شروع کی بائے کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نوجنے دی لرام کذالک جزاء الکافرین داسد بدل کافرانوں فَإِنِ انْتَهَوْا نُكَرِي مَنَشُلَّ كُفَرْنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخنکم کے رحم کم کے دے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور جنگ کو دی کافران سلام دید پارا چنشی کمزور کول مومن ویکون الدین للہ وشی غلبت دین دا اللہ فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین نکمن شول دید قتالنا ننشت بیا زیادے کول مگشت دے بظلم کون کو باندے الشہر الحرام بشعر الحرام عزت دمیشتو دا حرمت پا بدل دمیشتو دا حرمت کی دے والحرمات قصاص نورم دے عزت سیدو ندی بدلے والا فمن اعتدى علیکم چاچی زیادے کو پتاسو فاعتدو علیہم تاسو پن زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم پشاندائے چی پتاسو زیادے کریم واتقوا الله يركوا اللہنا واعلموا ان اللہ مع المتقین
اپوش یقیناً اللہ خاص مرگرے د متقیانو وانفقوا فی سبیل اللہ ومال خرچ کرے دا اللہ دین دو چتوالی دا پارا ولا تلقوا بیدیکم الى التہلکا وما چویزان نخبل پخبل لاسن باندے حلاکتا واسنوا وخیست عملنا کوئے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ خو خیاسوک شخیست کارنا کئی واتموا الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارا فَإِنْ نُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نکراگیر کرے تاسو دا پورا کولو دا آئینا نو لازم نے بتاسو آغاش اسانی دا حدینا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ امخر سرون اخبل حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلًّا تردی پوری چورسیا حدیان زیر حلالیتا فمن کان منکم مریضا ناسو چستاسون بیماری او بیہی ازم راسی یا پتوانی خاص تکلیفی دا سرد وجیم ففدیت من صیام او صدقت او نسک نتبانی بدلا ددریو روجو یا صدقت یا قربانی دام فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَشْتَا سُبَامًا شَيْءٍ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ نچاشی نفع آغستا پمری کولو یوزے کد حج سرام فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نُدْوَانِمْ لازم نعاش اسانی دا حدینا فَمَنْ لَمْ يَجِلْ سُوكْشِ حدی النمومین فصیام ثلاثت ایام فی الحج دبانی روجینی والدی ددی روزو پر روزو دا حج کی وسبعات اذا رجعتم اوروزی کلچ واپس شیم تلک عشرت کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دی دا حدیث سرام ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاریش نہیں داغ کورنے دیر کی دن کی بمسجد حرام کی واتقوا اللہ یرکوے دا اللہ نا وعلموا ان اللہ شدید العقاب یقین ساتے اللہ تعالی سخت داور کن کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو دا حج میشت دی مقررین فمن فرض فیہن الحج چاچ فرض کو بزان بانی بڑے میشتوں کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نبی دشاوت خبریں نبی گناہونا کول نبی جگڑے کول پحج کے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ عاشق و تاسو ہر نیکار عالم دے پائے بانے اللہ وتزودوا تو خزان سروڑے فإن خیر الزاد التقوى یقینا بہتر تو خیر تقوى واتقونی یا اولی الالباب یرکوئے زمانہ خالص قلوالو لیس علیکم جناہم نشت پتا سبانے اس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم تلٹوئے تاسو مال دا دنیا درب دا طرفنا پتجارت سرام فیضا فصتم من عرفات نکلشی راکو سے تاسو دا عرفاتنا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام یادوئے اللہ لرا دا مشعر حرام پخواکی وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَيَادُوَ إِلَّا لَرَامْ لَكَسَنْ چِتَاسَ خُودَ نَكْرِرَا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَيَقِينًا وَيَتَاسُ مَخْكِدَ هِدَایَتَ دَاللَّهِ خَامَخَاتُ گُمْرَاؤُنَا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ بیارا کُدی گئے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کُدی
واستغفر اللہ او بخن غوارے دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخن کن کے رحم کن کے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتاسو سعبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یادو اللہ لرا پشاند یادولو استاسو بلاران مقبل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادو اللہ فمن الناس من یقول نباز دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکن تاپ دنیا کی جسرا گئے وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کی سہسان ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بائے دینا سبری وائی یا رب راکن تا دنیا کے خیس جون وفي الآخرة حسنة وآخرة خيستجون وقنا عذاب النار وبشعتي من عذاب دورنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجد عملنا شریکرین واللہ سریع الحساب واللہ دے زر حساب کن کے واذکروا اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاقر وزوش میرے لشوکی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہم چاچی تلوار اکڑا پتور زوکی نشت گنا پاؤ ومن تاخر چاچی رستوالے قدری میں رستا فلا اسم علیہم پاغم سو گنا نشتا لمن اتقا دا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکریم واتقوا اللہ یریگے دا اللہ نوالموا انکم الیہ تحشرون یقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وبعد دخل کن ناسرین تعجب کی ایسی تالرا داغ خبر اتری پباد جن دنیا کی ویشہد اللہ علی ما فی قلبهم اگواہ گرزی اللہ لرا پاسی شرر پلکی وہوا لبد الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سستا سنان کوشش کی بزمکا کی لیفسد فیات لپارا چھ فسادو کی برے کی ویہلک الحرث والنسل وحلاکی فسلنا دخل کو نسل انسانان واللہ لا يحب الفساد واللہ تعالی نخوخی فساد دران وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ وَكَلَچُوَ لِشِيدَتَ اللَّهَ نَيَرَوْكَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ اُنِسِيدِ لَرَا غیرت کول پگناہ کولوم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ پورا دید لَرا جہنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ خامخابت دے زیت عرقریشِ دا جہنم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بائے دخل گناغی چھ خرچ کی اخبر زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد واللہ در خاص شفقت کن کے بداسی بندگانوں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدار اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وتابداری مقید قدم شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تعصب دشمن اخکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدات تاسو دا پورا اسلامنا رستدائے نشراغلی تاس سخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
یقین کوئے اللہ تعالی زور حکمت والے. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. انتظار نکی دا خلق پہ ایمان روڑلو کی مگر دری خبر شراب شدید اللہ تعالی پسورو کی دور ازونا. والملائکتو ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دری دکار. وإلى الله ترجع الأمور. او خاص اللہ تعالی گردول شیئت الکارنا. سل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ. سنا ورکلو منگاتی تا نعمتو نخکار اخکاران. ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کد اللہ نعمت پنا شکرے. من بعد ما جاءتو پس لائنا شدل راغلی. فإن اللہ شدید العقاب. یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کن کرے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. ڈولی کڑی شیر کافران دا پارا جن دنیاوی. ویسخرون من الذین آمنوا. دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. آکسان چلان یرکوی دین بوشتی د قیامت پر. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ روزی ورکی چالچ واڑی بے اندازے. کان الناس امتا واحدا. او خلق مخکراسی اور ڈلا پہ ایمان اختلاف قدیم. وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. نرولے گل اللہ تعالیٰ پیغمبران زیر ورکو ان کی و یر ورکو ان کی. وانزل معهم الكتاب بالحق. انازل اکردائی سرا کتابونا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. دیر پارا چھ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. اختلاف نہ کرے بڑے حق کے مگر آئے کسانو چور کرے شور کتاب. من بعد ما جاءتهم البینات. پس رائن شراغ لودی تواضح حکمنا. بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورنا ادری کے. فہد اللہ الذین آمنوا. نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والا ہوتا. لمختلفو فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی. من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم. واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. اللہ تعالی رسی چارچو غاڑی نے ملار طرف دا. حسبتم ان تدخلوا الجنہ. آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت تداولنا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. او حال لا تروسن دی راغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشی ساسن مخیم. مستهم الباساء والضراء. رسید الواغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن. والذلزلوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. تردی چوئل برسول اکسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کے. متا نصر اللہ کل بید اللہ مدد. الا ان نصر اللہ قریب. جواب رائے خبر شیقین اللہ مدد دین دے. یسألونک ماذا ينفقون. تپوس کی دیستانا چسشی دی خرچ کی. قل ما انفقتم من خیر. طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال. فللوالدین والاقربین. نور کوئے مور اپلارتا اوخ پلوانتهم. والیتاما والمساکین وابن السبیل. او یتیمانو مسکنانو مسافروتا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور سچی کوئے تاسو خامل یقیناً اللہ پائے پوئے دے.
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشے پتا سوان قتال او حال دارے شدا بدخاری تاسوتان واسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم او کیریشی چی بدگنی تاسو یو شیئا او غبتاو زبارا فیدا منویم واسان تحبو شیئا وهو شر لکم او کیریشی خوخوائے بتاسو یو سیزا غبتاسو لربدویم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیم تپوس کی دیستانا پوارد میشتو دا حرمت کی دا جنگ کولو نپائے کی قل قتال فی کبیر تو آئے جنگ کول پمیش دا حرمت کی خوغٹ کنارے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پالا والمسجد الحرام وخلق من کول دا مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح دا مسجد حرام دائنا اکبر عند اللہ دا غٹ گناہ ندی بنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک واللم دیر غٹ گناہ دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم ومن شهيدا كافران جنگون بقيتا وسرام حتى يردوكم عن دينكم دید پارا چو گردی تاسو لستاسو دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن يرتد منكم عن دينه قصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نام فیمت وهو کافر ومرش پتا سے حال کی کافرین فاولئک حبطت اعمالهم ندا کسان بربادی ددی عملنا فی الدنیا والآخرہ پر دنیا و آخرت وارو کے اولئک اصحاب النار ودا کسان اور والدین ہم فیہا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہاد کرے فی سبیل اللہ دوشت والی دین اللہ دبارا اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر تو بدی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمہما اکبر من نفعہما وگناہون شدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تفوس کی دی استانا دسمرنا خرچو کی دی قل اللہ فاوائے خرچ کوئے دزیاتینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس وذات کی اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پاراش تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی لسانا پبارد یتیمانوں کی قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا پارا دے یتیمانوں بہتر کار دیں وین تخالطو موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فیخوانکم نستاسرون دیم واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالیٰ پی جنیا شعلران چی فساد کو ان کی بدی گڑن سرام داغشانا چی اصلاح کی بدی گڑن سرام ولو شاء اللہ لعنتکم وکا اللہ غوختے تاسبان بیغر تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ زرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا اور نکام کو اید مشرک و خضو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امت مومنت خیر من مشرکان او خام خاوین زائش معاہدی
غردا دا مشرکی اصلنا اگر کو ولو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیا شیم پا مالو پا خائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون اپنی کامور کرے اخبلی لونا خوین دے مشرکانو سروتا تردی پوریش ایمان روڑی ولا عبد مومن خیر من مشرکن اخام خائے عمر معاہد غرد دا مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کتعجب کیا شی تاسو پا مالو پا خائص اولائک یدعون الى النار دا مشرکان بلن کئی ورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلن کئی جنت تا والمغفرت و بخشش دا گناونتا بذنی پخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس اور بیانی اللہ اخبر احکام خلق تعالی لعلہم یتذکرون دید پارا شدین نسیت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قل هو آذن تو آغا زید مرض دے فاعتزل النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زید حیث کے ولا تقربوهن حتى يطهرن امنی ذکر گئے دیتا تردی پوری شری پاکشیم فیضا تطہرنا نکل شری خپاکشیم فاتوهن نراتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ خدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خودنا کریم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین قید دیر توبہ کو ان کو سلام امین قید زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرس لکم بیبیان استاسو زید کروان دے استاسو دے فاتو حرسکم ونا شیتم نورات للکوئے زید کروان دیتا پکمت طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم خمخ کی اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکو اید اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المومنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر دیتا سنم دا اللہ تعالیٰ نخاد پار دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من قیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمند خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادی سراب قسم نستاسو کے ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن نسی تاسو پاغی قسم چ کسب کڑی چ قصد کڑی زون استاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخن کون کے صبر کون کے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چ قسم سرزان جدا کی دخبلو بیبیانو نام انتظار کو دیئے سلوروں میں اشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِينًا لَا بَخَنَكَ ان کے رحم کو ان کے رحم وَإِنَازَمُ الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طَلَاق وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا لَا سَوْرِي پار سپوئے رحم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ اور طلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغم وی او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانن بانی در حیزان ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور حلال ندی دی لرا چپٹ ساتھی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای په بشدانے کے ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان لریدی بالله پر رسنے وبعولتهن حق بردهن في ذلك اخواندان دری دیر لائق دی واپس دی پدغ مدد
عدت کی ان رادو اصلاح کا اراد لرید اصلاح کولو ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور دپار زنانو حق ندیم پشانت دائے چی پدیبان ہم حق ندیم پشرعی طریقہ وللرجال علیہن درجہ اور دپار نارینو پدیبان اوچت درجہ دام واللہ عزیز حکیم اللہ رزور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغ طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرتریم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا يحل لکم ان تاخذوا ان دی حلال تاصل خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شین داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشیم الا یخاف لا یقیما حدود اللہ مگر کیرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فین خفتم کیرگے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے داخذ خاون اللہ دا پھولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خذ خاون پاغمال کی چی بدلا داکی دا خذ پائے سر دخبل زاننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرر شوین ددین تجاوز مکوئے ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کشا تیرے در رکر اللہ لا پولنا ندا کسانم دی ظالمان دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ او کدی خاون طلاق ور کدی لردریم نہ حلالی گی دلرا پس دینا حتی تنکح زوجا غیران کدی چ نکاح کی دبل خاون سلام فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وکدا دویم خاون ولا طلاق ور کی نشد گناہ پا مخی خاون دو خدا ان یتراجع چی اوبل تو گردی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پولی دی مقرر شویم بیانی کی قوم دا پارای چی سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ور کہتا سو خذتا رجعی طلاق اور نزدی شاہی اقبل نیٹے دے دتا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا خمی سارائے دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدو دے پاراش دا حد نور تیر شے ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کون ظلم کو پخبلزان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شریم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوئے دا اللہ انعامات پتا سبانے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتاسو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاسوا ذرکی بدے واتقوا اللہ یرکوئے دا اللہ نا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ور کہتا سو زنانو تاو ارسی آئی آخر دے دتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرا این کہنا زواجہن کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا ترادو بینہم بالمعروف کلچ رضا شری قرنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا آواز ورکے دیشی بدیسرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان لری پا اللہ و پر رسنے ذالکم مذکا لکم واتحر
دا بچکون کے تاسل بدنامینا و پاکون کے لئے دفاحش کا رہنا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات یرضعن اولادهن او من دی پست طلاق و دے ددنہم پیدی ورکی بچوخ بلوتا حولین کاملین دکال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چاد پارا چراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامی داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچھاتا مگر پقدر دا وسداغی لا تضار والدتم بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولدے انپلارتا بسبب دا بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دغ بچے دے پشانت دغ خرچے چی پا پلار باندے وام فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٌ نکو واڑی دا مربلار دتینا پریکول لبچی رسو درزا کے دلو دے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما ننشتے اس گناہ پر دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غاڑے چپے اور کون کی انہی سے دپار دبچو خفل فلا جناح علیکم نشتے اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلچی پورس پارے حاج مقرقڑی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسری چمڑکڑیشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیانے يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پیوزی فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ نکلچی دی پورکی اخپل نیٹ دائدت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخل زانون پبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالی استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چی شارک و تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکاد دای خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو پزرون مخبلو کے ارادت آغید نکام علم اللہ انکم ستذکونہن
پوئے دے اللہ تعالی چی یقیناً خامخا تاسو بیاد آئے دل را پنکا ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدے مکوئے دی سرنے کا پٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او مکل کوئے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہا تا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزن کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے نے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کہ طلاق ورکوئے تاسو زنانو لرا ما لم تمسوہن سو بوریشنی یودیشی اغی سرام او تفردو لہن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو اغی لربارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکے غیتا علی الموسع قدرو پو وسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعم بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم نی پخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کطلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخید او زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرکڑی تاسو آغی دا پارا محرم فنصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرر کری الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا او یعفو الذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے چداغ پلاس کی تڑل دنکاری وان تعفو اقرب للتقوى اور چھ معافیو کے تاسو یوبلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم او مئی روے تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی ساسو عملون رالدن کرے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمندنی وقوموا للہ قانتین اور دیگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا نکیری گئے تاسود دشمننا نمونس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا أَمِنْتُمْ کلچی پامن تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یادوئے اللہ لرا لکسنگ چی خودنا درکڑی تاست اللہ دائے احکاموں چی تاسو پائن نپویدائے والذین یطوفون منکم وآکسان چی مڑکڑیشی استاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدی تاپ بارد بیانو دائی کی
یا وصیت دیو کلی وصیت پبار دا بیبیانو خبلو کے متعان الی الحول دا نفع ورکولو تریو کال پورے غیر اخراج نبی استلدائی دا کورام فَإِنْ خَرَجْنَا قوت یا زنانا رسو دے عدتی واجبنا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ نشتے اس گناہ بتاسو پائے کار کی چکئی ریاغی دخپل زاننو پبارکی بشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور اور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خزد پارام صدر نفی سیزنا ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سلام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ آئین گولے تو حال لائے کسامتا شوتلو دخبلو کوروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم الله موتوا نویل اللہ تعالی دی تشمڑ شئیم ثم احیاهم بیجون ذکر دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق وانے ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخلقنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وعلموا ان اللہ سمیع علیم ایقین کوئی اللہ تعالی سوری بار سپوئے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے عائش قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض پہ اخلاص ويضاعفه له اضعافا كثيرا نزیاتی باللہ تعالی غدد دپارا پشندن ڈیروم واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالی تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون و خاص غتباو گردول شیطاسوم دکی سیٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصفانی شاعتا کباڑی بازار پیکور خار ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل آئین گورے حال دے اور ڈلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رستو زمانے دا موسیٰ علیہ السلام نام اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبل نبی دا مقرر کم دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو دا غدا بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا دن دو شتوالی دا پارا قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ویلا یقینا نزدیدا کفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو بجنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ویلا غیو سوجل من درام چی جنگ بنکم دا اللہ دا دین دا شتوالی دا پارام وقد خرجنا من دیارنا و ابنائنا او حادار استریشیو منگا دخبل کونو دخبل زامننا فلما كتب عليهم القتال نوار کلا چی فرس شو بدی بانی جنگ کول تولوا الا قلیلا منهم
مخواڑو دی مگر لکسانو دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر استعاذ دپارا طالوت بادشاہ قالوا انا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید لرا بادشاہی بمون ونحن احق بالملك منه ام وزیات حقدارو ببادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال انلے ورکریشید لرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم ویلا نبی یقینا اللہ غرکڑے دے پتا سوانے وزادہ بسطا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دل را فراخی پہ علم و بغٹ ہمت کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالیٰ اور کئی اخبلوات سہی چالچو غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالیٰ فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ اول دیتا نبی دی یقینا نخا دبات شاید دارا ان یاتیکم الطابوت چرا بشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزنی ساسو درب طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون و باقی علم بیدائنا چپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بادی صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاسیمان والیائم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاچ جدا شو طالوت آبادے دکرینا پلخکرو سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقینا اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی چاچی اسکل دائن ارنان نبی دے زمار تعبدارنا ومن لم يطعمه فإنه منی اگر چاون سکل داغینا یقیناً دے وزمار تعبدار نبی الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شٹک کو یوشون پخبلاس فشربوا منه الا قلیلا منهم نوس کلے دے خلقو دائن ڈیرو بو ما سواد لکسانو دینا فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا ما ارکلاش پورے وطل دائن ارنا دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود ویلا پاتش خلقو طاقت دی شرم لنند جالوت دا لخکر دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولا كسانوا شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دیر کرت شیش ڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیران اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودے اور کلشریخ کارشو بمیدان کے جالوت و دا لخکروتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا
اوے دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر وثبت اقدامنا و پاک کی زمن قدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین وغلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فہزموہم بإذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرام وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ تتا بادشاہی او پوید دین وعلمہ مما یشاء النور علم ولرکو دائنش اللہ وقتو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفقود اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لفصلت الارض خام خاروان شعب دازمکام ولكن اللہ ذو فضل للعالمین لیکن اللہ تعالی خاون دلوی فضل لے بخلق وانے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایتون دید اللہ تعالی بیانون دا پتاوانے حق کارکولو دا پارام وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَيْخَامَ خَادَ رَسُولَانُنَا